miti kan saba Itoophiyaati kan saba Afrikaati kan saba addunyaati jechuun dandeenya baay'ee namatti tola mageenna namoonni garaagaraa irraa innaa dhufanii ayyaana keenya kan hirmaatanii kan saba tokkoo miti bakka kan saba bal'aa kan saba lammii gara biroo walitti faayi godhee walitti bareechee baay'ee kan ittidhaan ayyaana keenya kabajaa jiru waan ta'eef miira addaa miira baay'ee nama gammachiisudha kan natti dhaga'amu. Irreecha barnaa keessatti wanta adda isaasu inni guddaan sababni qabatama lafa jiru kan argaa jirru jaalatu jira simannaan iddoo garagaraatitti godinaalee adda addaa keessatti aanolee garagaraa magaalota garagaraa keessatti sarkaa gandagandaatiin qoodaniitiin keessaayyuu naannoon Oromiyaa simannaa ummatoota sabaaf sablamoota Itoophiyaa iddoo garagaraa irraa dhufan naannolee garagaraa irraa seenan fi akkasumas ummata Oromoo irreeffannaadhaaf jedhee garanatti imalu hundaaf iddoo jirutti simataa ture Oromoon duraaniin yoo bishaan kadhatan aannan nama obaasa jedhan qabatamatti kan argine kan jechaadha. Irreecha baalete gopha salaamete irreecha baalete gopha salaamete ያው በጣም ደስ ይላል ኢሬቻ የኦሮሞ በዓል ነው የኦሮሞ በዓል ማለት የኔ የራሴ በዓል ነው እኔ ማለት ሲዳማና ኦሮሞ አንድ ናቸው ኩሺ ማለት ነው የራሴ በዓል ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኝ ይሄን የማይባል በቃ ለመቁጠርና ለመግለጽ በጣም ይከብደኛል ኢሬቻ ፍቅር ነው ኢሬቻ የእርቅ ነው ኢሬቻ ሰላም ነው ኢሬቻ ሁሉም ነገር የሚናገኝበት እና እግዚአብሔር ሰላም አመት ወደ አመት በሰላም አሸጋግሮን
ለአምላካችን ምስጋና የምናደርስበት ስለሆነ በጣም በቃ አምላኬን እያመሰገንኩ የሚያክብረው በዓል ነው ብዬ ነው ንገልጸው። ከዚህ በፊት ኢሬቻ በየአመቱ ያው እየጨመረ ድባቡን የፍቅር ተምሳሌትነቱን እየጨመረ ህብራዊነቱን እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ አለና እውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ በዚህ ፕሮግራም ላይ በመሳተፌ በመገኘቴ በጣም ነው ደስ ያለኝና ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ ነገር ውስጥ የሚሸት ነገር ነው ያለውና በጣም ነው ደስ ያለን። ከደቡብ ኢትዮጵያ በጋሞ ዞን ከአርባ ምንጭ ከተማ ነው የኦሮሞ ኢሬቻ በዓል ለማክበር በትላንትናው ዕለት ከጠዋት ተነስተን ማታ ገባን። በዛሬው ዕለት እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተናል። እንዴት ነው የተመለከቱት የኢሬቻን አከባበር? በተለይ ሰፊ ህዝብ ከኦሮሞ ወንድሞቻቸው ጋር እዚህ ተገኝቶ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እያከበሩ ነውና ምንድነው የተሰማውት ደስታ? የታዘቡትም ነገር ምንድነው? የተሰማኝ ደስታ ወደር የለም። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገር ከዚህ በፊት በእንዲህ አይነት ነው ተቀጥሎ ቢኖር ኖሮ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነቱ ህብረቱ ጠንክሮ ብልጽግናን ማሳደግ የሚችልበት አቅጣጫ ሳይታይ ቆርቶ ዛሬ በመገለጹ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። ባየነመይቶ ለካ በረና ባሩማ ሀንጋ በራቲ iddoon kun illee fooyya'aa dhufe egaa namoota yookaan koree kana akkanatti nuu bareessanis immoo baay'ee isaan galateeffannaa gara fuulduraattis immoo dirree kana akkanumatti nuuf eeganii dhalootatti akka nuu dabarsan ergaa koon dabarsa. Gammachuun natti dhaga'ame egaa akkuma argitanitti sabaaf sablamniin baay'eetu dhufeera. Ayyaanni keenya ayyaana keechan jedhanii nu waliin hirmaatanii ayyaana kana kabajuu isaaniitiin baay'ee galateeffachuun barbaada. Ayyaanni Irreechaa ijoolleen baay'een beekan akkam akka ta'e haala ittiin kabajamu haalli isaa baay'ee bareedaa akka ta'e fi dhufanii aadaa safuu ofii akka arganiif dhaamsa isaan dhaamuun barbaada.